Eniano Prenpren Boafo Neradi so Why Bida Obeyana so Prenpren Boafo Neradi so Why Bida Obeyana so Oye bi maje ko Obeyana so What Jesus said first the beje wo so Prenpren Boafo Neradi so Prenpren Boafo Neradi so why you obeyana so oh you done your feature tamena mwa oh you know Asare sunyabo oba ejene wo hone wa manye yo mame oye bido obeyana so ejene wo hone wa manye yo oye bido obeyana so oh you done your feature tamena mwa oh you know Asare sunyabo oba ejene wo hone wa manye yo oye bido obeyana so ejene wo hone wa manye yo oye bido obeyana so oye bido obeyana so oye bido obeyana so Prenpren Boafo Neradi so why you obeyana so Prenpren Boafo Neradi so why you obeyana so Boafo ni Yesu Kristo oh wa de le kwato ma mi ni o wa ye bido obeyana so wa de le kwato ma mi ni o mi ni wa ye bido obeyana so mate wa Boafo ni Yesu wa Boafo ni Yesu Kristo eniano wa de le kwato ma mi ni o why be go obeyana so what's what they no kwato ma minio miniano why be go obeyana so ow why be da obeyana so why be da obeyana so adofwe Prenpren Boafo Neradi Yesu Kristo why be da obeyana so miniano Prenpren Boafo Neradi Yesu Kristo Mama swa mone swa breno Mama swa mone swa breno oframo Eswa trane so beje muba Waye bida obeyana so Eswa trane so beje muba Waye bido obeyana so Mama swa mone swa breno